according to him, yena wa-introduce-wa kuKhuzani uye ungizwe umlando wamchunu. Kwazi kwaholela ekuthenini kuze kuphume i-album yakhe lapha noKhuzani esihloko sithi Isixaxa samaxoki. According to lensizwa le album ethi Isixaxa samaxoki, cha yakhokhelwa iyo. Agcinanga-ke la uZinganza wethu lensizwa iqhubekile yathi hey uZinganza wethu uyabona igcwalisa imabhida. Kwakuyi-concept yami leyo, ngabona nje sephuma emaphepheni sekuthiwa uKhuzani uzokwenza igcwalisa imabhida. Mina igama lami lawo seli-excludiwe as if ngangayona iphathi yalowo nto, kodwa-ke ngathula ngathi nje iqhubekile Zinganza kwethu lensizwa yathi hey uyabona ungizwe umlando wamchunu iqhaza alidlale empilweni kaKhuzani hayi lingekhohlakale, even ungizwe weze enze ngisho ama-bridge of contract for the sake ukuthi kudlalwe uKhuzani oKhuzini FM ebe engekho kwi-playlist. Ngakho-ke lento eyenziwa ngempela uKhuzani yokuthi aze atalaphe umndeni wakhe kanje cha iyezwela nakimi. Awusuka nini ngeke